درود همزبانان عزیز، حالا در نمایشنامه جاده ابریشم یا سیلک رود هستیم و امروز خواستیم از اینجا برای شما چند ارتفاکت های جالب رو که از تمام سراسر جاده ابریشم یافتند نمایش دهیم. مرحمت. آثارخانه بریتانیا در جهان یکی از آثارخانه‌های بزرگترین محسوب می شود و امروز این ویستافکا یا نمایشنامه از طرف فوند رشد فرهنگ و صنعت ازبکستان در اینجا آماده شده است. در اینجا یک اسب رو دیدن ممکن است که این اسب از وادی فرغانه بود و از چین پیدا شده است و چینی ها به عوض ابریشم که خیلی کالای پرقیمت حساب میشد این اسب ها رو از وادی فرغانه می خریدند و به عوضش به مردم آسیای مرکزی ابریشم میدادند و این اسب ها خیلی مشهور بودند برای آنکه خیلی باقوت و در همین راه ابریشم تاباور بودند. اینجا باز یک هیکلچه عجایب رو دیدن ممکن است که هیکلچه سغدی هست و این رو هم از همون شهر مشهور چینی یافتند و در اون شهر زیاده از 1 میلیون اهالی وجود داشت که از تمام کنار دنیا آمده بودند و یکی از شهرهای مرکزی راه ابریشم حساب میشد و از جمله اینجا اگر ببینید قطار مردمان دیگر سغدیان هم زندگی داشتند و اون هیکلچه مردی که حالا میبینید سغدی است. سغدیان در تمام همین جاده ابریشم شرکت داشتند و حضور داشتند و این قبرسنگ یا اسوری از چین یافته شده است و میگویند که این قبرسنگ زردشتیان است. در اینجا چند پردمت رو میبینیم که از درون یک کشتی غرق شده پیدا شده است و در بین این اشیاها یک جام طلایی هم یافتند که بنا به گفته عالمان شکلش به اون آثار صنعتی که در آسیای مرکزی میساختند خیلی مانند است و در گردوگردی همین جام طلایی شراب نوشی موسیقی و رقاصه هایی که از سوخت بودند انعکاس شده است و این را از درون بحر پیدا کردند. چطوری که میبینید در این نمایشنامه بزرگترین اشیا این همون دیواره یا همون فرسکوی افراسیاب است که آوردنش هم خیلی دشوار بوده است. آرخئولوگ های فرانسوی یاری دادند که این دیواره و اینجا انتقال داده شود و میبینیم که تنها یک طرف دیوار اینجا در مهمانی آثارخانه بریتانیا هست و باقی ماندهش را نفرستادند و ما خیلی پزمان شده بودیم از دیدن این دیواره. یاد سمرقند کردیم و همیشه سمرقند در دل و جان ماست و امروز میبینید که تمام مردم عالم از دیدن این دیواره که یک زیبایی یک هنری بالاست در وجد هستند و اینجا تخمین می شود که مراسم جشن نوروز است
ва мебинед ки чӣ қадар бо як ҳунари боло ин девора наққошӣ шудааст ва мардум меоянду аз ин лаззат мебаранд ва боиси ифтихори мо аст албатта. чанд харобаҳое ки имрӯз дар Самарқанд ҳаст ва гувоҳии қалъаҳои бузург дар гузашта буд, аз ҷумла бо номи Кофирқалъа машҳур аст, дар наздикии ҳамун Дарғом ҷойгир шудааст. аз ҳамун Кофирқалъа як деворе пайдо шудааст ва ин чӯб будааст. ин девора вақте ки арабҳо меоянду шаҳрро месӯзонанд ва ин бо як чизи табиӣ вақте ки сӯхтааст дигар напусидааст ва хеле хуб нигаҳдорӣ шудааст ва инҷо ягона эзадбонӣ ё ҳамун илоҳаи зане ки бо номи Нана машҳур аст ва дар атрофи ин эзадбону шумо чандин мусиқанавозҳоро ҳам мебинед ки хеле хуб аккосӣ шудааст ва ҳам нигаҳ дошта шудааст. дар инҷо порчае аз матое ки суғдиён ҷомаҳояшонро мепӯшиданд нигаҳдорӣ мешавад ва хеле рангҳои аҷоибу шаклҳои аҷоиб дорад. паррандаҳо чӣ шудааст ва инҷо як устодоне ки мебинем аз ҳамун зардуштиён боқӣ мондааст ва имрӯз меҳмони осорхонаи бритониё аст. дар қисмате ки Бухоро ном дорад, нигорае ки аз варахша аз Бухоро ёфта инҷо гузоштаанд, мо мебинем фил тасвир шудааст бо бабрҳо. вақте ки рассом мекашид шояд филро надида буд. пойҳои фил хеле хурд ҳастанд аз нисбат ба ҳамун аслияташ. дар инҷо мо аз шоҳномаи Фирдавсии бузург ҳам як артефакт мебинем ки дар Шероз китобат шудааст ва инҷо миниатюраи хеле зебо ҳаст. дуюм варақе ки инҷо гузоштаанд мегӯянд ки аз Дункани Чин пайдо кардаанд ва он ҷо дар бораи Рустам ва девҳо маълумот ҳаст ва ин хеле ҷолиб буд ки ба забони суғдӣ навишта шудаасту аз Чин пайдо шудааст. ин аз он далолат медиҳад ки суғдиён бо ҳам бо худ на танҳо коло ва ин чизҳои моддӣ балки китобу фарҳангро ҳам интиқол медоданд. дар ин ҷо мо чанд китобҳое ки оид ба дини ислом тааллуқ дорад мебинем. аввалинаш китоби Қуръон ба забони арабӣ, аммо шарҳҳояш ба забони форсӣ тахмин мекунанд ки солҳои 900 дар замони Сомониён ин Қуръон китобат шудааст ва аҷибаш ин ки шарҳҳояш ҳама ба забони форсӣ навишта шудааст ва инҷо Қуръоне ки бо ҳарфҳои хеле бузург навишта шудааст ва дар инҷо шарҳ доданд ки дар аввалҳо Қуръон ба пӯсти ҳайвонот ё ҳамон пӯсти гов навишта мешудод мисли авастои мо ва баъдтар вақте ки технологияи коғазбарорӣ тараққӣ кард оҳиста оҳиста Қуръонро ба коғаз китобат мекарданд ва онҷо дар бораи амалҳои ҳаҷ як китоб мавҷуд ва дар охир мо харитаеро мебинем ки ҳоҷиён аз он истифода мебурданд. мо медонем ки абришим хеле қадри баланд дошт дар гузашта ва дар Чин истеҳсоли абрешимро хеле махфӣ нигоҳ медоштанд.
یعنی монополияи худашон буд. шаҳзода вақте ки ба шавҳар мебарояд ва ба ҳамон домоди худ дар мӯйҳояш ростӣ пиларо бо ҳам гирифта мебарояд бо худаш ва ба домодаш инро тӯҳфа мекунад ва ривоят мекунанд ки пас аз ҳамин абришим дар тамоми ҷаҳон дар ҳамин шарқ паҳн шуд ва пеш аз ин чиниҳо хеле махфӣ нигоҳ медоштанд ва касеро ки меомад мерафт хеле тафтиш мекарданд ки мабодо бо худаш ҳамин кирми пиларо берун аз чин набарорад. ин ривоёте ки ба шумо нақл кардаем ҳоло дар ин ҷо як миниатюра ҳаст ва дар он ҷо акс ёфтааст. ҷодаи Абрешим на танҳо муносибатҳои иқтисодӣ буд, балки тамоми фарҳангҳо, тамоми инсонҳои рӯи оламро бо ҳам мепайваст ва ин дар гузашта ҳарчанд мондааст, аммо мо имрӯз одамони имрӯза бояд аз гузаштаи худ омӯзем ва боиси хушҳолӣ аст ки мо имрӯз инҷо тамошо кардем, лаззат бурдем ва умед мекунам ки боз асрҳои зиёд ҳамин Silk Road ё ҷодаи Абрешим инсонҳоро ба худ мафтун мекунад.